Ngibheka sibonga inkosi esayisibusise igama lami nginohlanja ngibheka inkosi esayisibusise labanye anti-mavisi inkosi esayisibusise bantu benkosi ngisinzisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu uyinkosi nemsiziso empilo yami inkosi esayisibusise wangelekelela ngalelinye lemalanga ngangingasiye bazalwane kahle inkosi esayisibusise kodwa wangela lomusa kunamuhla sengibitwa ngokuthi ngumfana waNkulunkulu inkosi esayisibusise bazalwane sidawo ukukhuluma nawo ukufuna lenkosi la sidawo kuba abantu benkosi la ngafishane bazalwane inkosi esayisibusise empilweni yami ngisaniketiwe kuleli thuba kuhlale kakhulu nje indzaba sihloko lesithi impilo lesha kuKristu inkosi esayisibusise manje bazalwane ngicela ukuthi kwecala sifunde Korinto wesibili sahluko 5 verse 15 bese lomnyama uNkulunkulu ungivulela Roma 6 verse 4 afunde verse 4 kuya 6 ndamtshela ukuthi afunde verse 1 na verse 1 inkosi esayisibusise amen. Amen. Ngakho-ke ngaso sonke isikhathi sinelithe verse 15 5 verse 15 verse 15 wabafela bonke kuze kuthi bonke labo labafela bangabe basakiphilela kodwa baphilele yena lo wabafela waphinde wavuselwa bona inkosi esayisibusise manje bazalwane la uNkulunkulu la kuKorinte likhuluma ngokuthi wabafela bonke kuze labo labafela bangabe basakiphilela kodwa baphilele yena inkosi esayisibusise manje bazalwane la sibuka nje emandla aKristu bazalwane inkosi esayisibusise sibuka impilo lesha kuKristu ayikho bazalwane impilo lesha nalengcono ngaphandle kwaKristu inkosi esayisibusise manje bazasibona ukuthi lapha inkosi Jesu yafela bonke abantu kuze kuthi labo labafela bangabe basaphilela kodwa baphilele yena inkosi esayisibusise manje bazasibona lapha ukuthi ukufa kwaJesu kunemandla ngoba wafa waphinde wavusela bona nabo inkosi esayisibusise bona labo labafela waphinde wavusela bona kuze kuthi bathathola emandla ukuthi bangabisakhona ukuphilela naloma baphila nakulo mhlaba inkosi esayisibusise kodwa baphilele yena loyo wabafela inkosi esayisibusise lokusho ukuthi bazalwane kufa kwaJesu nekuvuswa kwaJesu kwasivulela indlela noma kwasilethela impilo lengcono kunalela besiyiphila ngaphambilini inkosi esayisibusise kuze sitawukhona bazalwane ngoba ngaphandle kwekuthi sifelwe ngaphandle kwekuthi bafelwe angeke akhona bazalwane kwekuthi aphile kahle inkosi esayisibusise besitoni bazalwane sisekelekile sihamba singanathemba inkosi esayisibusise kodwa babonakala ukuthi kudzingeka umuntu lakabafela inkosi esayisibusise bantu emhlabeni kuze kuthi bakhole ukuphila impilo lesha inkosi esayisibusise ngiyabona bazalwane ukuthi siqhubeke sifunde lapha kuRoma 6 verse 4 kuya 6 amen. Ngekubhajaniswa kwethu sangcwatshwa kanye naye kuze kuthi njengoba Kristu avuswa kulabafile ngemandla eNkosi bababe kanjalo-ke nathi singayiphila impilo lesha inkosi esayisibusise kanjalo nathi singayiphila impilo lesha amen amen qhubeka sisingayisi nangabe saba munye naye ekufeni kwakhe ngempela siyawuba munye naye nasekuvukeni kwakhe siyathi ukuthi umuntu wethu lomdala wabethelwa esiphambanweni kanye naye khona kude ukuthi umphimba wethu wesono ude ukufa singabe sisagiladwa sona amen. Ngiyacela ukuthi ufunde verse 8
8 bese uyazuma uya verse 11 verse 8. Siyakholwa ukuthi nasife naKristu siyawuphila kanye naye. Verse 11. Kanjalo nani kufanele nithathe ngekuthi nifile nehlukana nesono kodwa niphelela uNkulunkulu nikuKristu Jesu. Amen bazalwane. Amen. Manje bazalwane lapha live la uNkulunkulu lisikhombisa emandla ekuphila impilo lesha ngenxa yokufelwa nguKristu Jesu. Inkosi emsayisibusise. Ngicela uphinde umfundzele verse 4. Amen. Ngakho-ke ngekubhatatiswa kwethu sangcwatshwa kanye naye kuze kuthi njengoba Kristu avuswa kulabafile ngemandla eBukhosi baBabe kanjalo-ke nathi singayiphila impilo lesha. Inkosi emsayisibusise. Lapha bazalwane siyabona kwekuthi kude impilo lesha ngaphandle kwaKristu. Inkosi emsayisibusise. Lapha bazalwane lokulanga phambili ngitomemetela impilo lesha kuKristu. Inkosi emsayisibusise. Ayikho bazalwane leyo impilo lesha uyabona phila impilo lesha hayi lena loyiphila konyalo. Inkosi emsayisibusise. Nikela impilo yakho kuKristu. Inkosi emsayisibusise. Ngani ngoba Kristu wakufela, Kristu wasifela kuze sikhone kuzuza sithole impilo lesha. Inkosi emsayisibusise. Kuyiqiniso bazalwane ukuthi sisaphila lapha emhlabeni besinabahluphekile. Inkosi emsayisibusise. Besinihambima. Inkosi emsayisibusise. Singenathemba ngendlela besiphila ngayo bazalwane besiphila ngisho nangaphansi kwesiqalekiso sesono. Inkosi emsayisibusise. Kodwa Jesu wena wasifela kuze sihlelwe sisinziswe siphume kulesi siqalekiso. Inkosi emsayisibusise. Manje ngaJesu sesiyakhona bazalwane kuphila impilo lesha. Lithi lenkosi lana ngebukhosi. Inkosi emsayisibusise bababe sesiyakhona kuyiphila impilo lesha. Lokusho ukuthi bazalwane once wamukela ukuthi Jesu wakufela abe yinkosi nemsindisi wempilo yakho wena nawe uyafa. Inkosi emsayisibusise umbelwa kanye naye. Lithi lenkosi ngekubhajatiswa sabelwa kanye naye. Inkosi emsayisibusise. Losho siyafa lokwethu lomdala sivuswe kumuntu lomusha wokumoya. Inkosi emsayisibusise. Lokubili bazalwane phambi kwenu ngivusiwe kanye naye. Inkosi emsayisibusise. Ngikuye ngavuka kanye naye ngoba wangifela. Inkosi emsayisibusise. Maye bazalwane nje ubese uphila impilo lesha. Kwale ngisho noma bekuthiwa bazalwane mhlambe ekhayini bazalwane ngibuke kakhulu impilo lesigade kakhulu ngema-generational cases. Inkosi emsayisibusise. Manje kwale ukuthi noma bekuthiwa ekhayini kunesimo lokuthiwa kulufudo lokhu akuvele bonke kuyayiboneke kanjena. Inkosi emsayisibusise. But ngenxa yokuthi safelwa konke lokho kuyaphela. Inkosi emsayisibusise. Maye bazalwane nje lokumela phambili angisasiye mine selide mine ingadi yakamavimbela. Inkosi emsayisibusise. Kodwa ngine-bloodline yasekhaya ezulwini. Inkosi emsayisibusise. Angisaphili mhlambe bazalwane ngebona amavimbela. Inkosi emsayisibusise. Ngafela ngakhishwa emndenini wakithi ngiwakhona kwenyama. Inkosi emsayisibusise. Kodwa ngokamoya angisasiya ngisaphila ngikhona. Inkosi emsayisibusise. Konke wakhona nabo bonke bakhona angisaphila ikakhulu bazalwane ngiyaphila ngakulokade but lokuphaphambanisa nenkosi angingeni kuko. Inkosi emsayisibusise. Ngoba sengingumfana kaNkulunkulu mina sengilufundo lasekhaya ezulwini. Inkosi emsayisibusise. Phela ngithengiwe
into bathi bese uyendizwa inkosi emfayisibusise mayibazaleke mina lo mlayelo ukuthi uyafuna na kumphilela inkosi emfayisibusise uma somphilela bazalwane awuphoka ngathi bazalwane kufanele ukuthi uphila ngale ndlela yena lakulawula ngayo inkosi emfayisibusise mayibazalwane lokhu kuliqiniso kwekuthi bazalwane mina nawe laba abafela bazalwane labafela babemukela Jesu ingathi yaJesu yangena emtimbeni yabo yangena emithanjeni yabo inkosi emfayisibusise ngoba ngelo fika icishe bonke inkosi emfayisibusise bayakhona ukuyiphila impilo letsha inkosi emfayisibusise mayabazalwane nawe sikholwa mina nawe siyafanana sine bloodline yasezulwini sifunde Jesu inkosi emfayisibusise ngani yena uyindlalifa inkosi emfayisibusise kangathi sidindlalifa kanye naye sewungamanjani lona nengadi yakini inkosi emfayisibusise laphakathi kwethu bazalwane sekumusa ingadi yasekhaya ezulwini mayabazalwane labakunako yokuthi mina ngiyahluleka inkosi emfayisibusise ngendiwa yingoba ukuthi ngiba nekuhluleka mayabazalwane ngalethuba nje lekuthi awumane unikede impilo yakho Jesu inkosi emfayisibusise soke umvumele ube uthi Nkosi yathi ngicela ukuthi ngingasatiphileli kodwa ngiphilele Jesu inkosi emfayisibusise utawubona Jesu amehluleki inkosi emfayisibusise utawumangala ukubona uphila impilo lensha lebe kade ubala kuthiwa hayi makufika lana zibali uyahluleka uyathi makufika lana bese uyahluleka ubuthakathaka akawuvumele ingadi yaJesu akawuvumele Jesu lo wasifela akuse inkosi emfayisibusise akuse impilo yakho kuze ukhona phila impilo lensha inkosi emfayisibusise mayibazalwane ngalesimemetelo bonke labafuna ukuthi Jesu aphile njengoba wafela inkosi emfayisibusise abasebenzana baphila impilo yokwehluleka abaphila impilo yesono inkosi emfayisibusise kodwa baphila impilo lensha kuKristu inkosi emfayisibusise mayibazalwane ngalesimemetelo sekuthi bakhona yini ekufeni sisaqala la inkonzo inkosi emfayisibusise labafuna ukuhlandwa nekugezwa ingadi yaJesu inkosi emfayisibusise konke lokukholwa kungabisaphila empilweni yabo kodwa kuphile Jesu inkosi emfayisibusise baphilele yena inkosi emfayisibusise mayibazalwane ngalesimemetelo sekuthi bakhona yini labathi inkosi Jesu mane ungiside sengifile kuhlupheka mina kuthakathaka inkosi emfayisibusise maqala ekhaya kuthiwa kunje nami ibhalo lakhona ngithi uyafuna ingwehluka inkosi emfayisibusise uyafuna ingwehluka emndenini wakini angisho ukuthi ngibalahle inkosi emfayisibusise asibalahle bayindeni bethu benyama kodwa ngikhuluma ngekuthi mina bese wena ufunda Jesu ngifuna abazalwane labathi ngifuna kumfuda yena ngifuna kuphile yena phakathi kwami ngifuna kuphile ingadi yaJesu phakathi kwami ngifuna kuphile yena inkosi emfayisibusise ngabe bakhona abantu baNkulunkulu labathi sengithiniwe ngikhathele mina wemhlaba kodwa sengifuna kuqala impilo lensha ngiyeva ukuthi ngaJesu ngabukhosi bababe lokusho ukuthi uNkulunkulu nathi sesiyayiphila impilo lensha inkosi emfayisibusise le mpilo lena ayizangelela kwekuthi izame ngetikhopha lakho idinga Jesu mathupha inkosi emfayisibusise utawukhona kuqala ubone soyakhona awutendeli bazalwane uma ngabe usatendela shokuthi iqhubeka-ke ujule inkosi emfayisibusise utase uqala kuphila impilo nawe lemangalisakulimangala ukuthi nami sengiyakhona lokhu hawu nami sengiyakhona lokhu inkosi emfayisibusise nami sengiyakhona kuhlala ngentombi inkosi emfayisibusise lebekade kuyingobe ihlula nakangaka bathi nalo sengiyakhona kukweta inkosi emfayisibusise awutendeli but weta Kristu Jesu inkosi emfayisibusise ngiyacela abazalwane laba abafuna kuthatha lethuba badilethe phambi kwaNkulunkulu bazalwane inkosi emfayisibusise akusiko ngekuhlakanipha inkosi emfayisibusise angeke ukhone ngekuhlakanipha angeke ukhone nangekwati le mpilo ayihanjwa ngekuhlakanipha ayihanjwa nangekwati inkosi emfayisibusise ayihanjwa ngekuthi mhlawumbe ufunze kangakanani inkosi emfayisibusise ayihanjwa ngekuthi mhlawumbe unjinge
seliguguliwe lesimilo lesisha lesimbonake yakabi inkosi emzayisibusise similo lesidala sibe sesiphelile mayibazane ndawucela ukuthi nakukhona abantu bakaNkulunkulu labathi nami ngiyafuna Nkosi kuyiphinda lempilo lesha bebe ngaphambili inkosi emzayisibusise amen.